Nau mai tauti mai rei te tie te tā he tēnei wā haro nui atu ki te rangi me ana tini to'u o te wā. Te rā matariki kurewa i te pai ururangi e waka ui ana i o tātou tini mate o te tau, o tātou roi mata, o tātou upe, o tātou wakaaro ki te unga kue tūrangitia, ana ku wakatere atu hei te waka o tamarereti. Ko ia o kia matariki e rā iri mai ana i te ngā ue tangata, kino o tai, ki piritata, ki konia i o ki te noo i tēnei wā, ara ko ngā pō makariri o pipiri. Nau mai rā e te iwi e. Ko ia nei rā ko te reo o te uru, me te wāhanga nei e ki anei, ko te kupu o te uru. Ko Alana Broughton tēnei, he me i kawa tuana ki koutou i tēnei wā. Ko ia nei ko ngā pūrongo katoa ku uake i te reo o te uru i tēnei wiki. Ana, ka tīmatake ki te pūrongo tuatai o te wiki. Kei te ao ākina te aro i tēnei wā. Kei te aro pū atu ki te maunga tī tōia, ki tēnei o wana uri a REWI Panoho, ku tau atu e kaiwhakahaere ki Sport Taranaki. Anei Phoenix Manly Green, me te pūrongo. I ui katoa mai te ware ākina o Taranaki ki te pō iri atu ki tēnei uri o Taranaki Maunga. Ki tōna tūranga au e kaiwhakahaere mo Sport Taranaki, i raro i te kaupapa e oranga pautama. Kua oki mai tēnei uri o te maunga tī tōia ki te wakawana ki ngā tūmomo ākina Māori, te āpori. Ka tahi anō au ko hoki mai no whakatāne, ki te ako i te heahanga mea o he oranga pautama no reira. Ki au nei e miharo ana hei kaiwhakahaere, ki te haere ki ia rohe o Taranaki, ki te awhina i ngā kura, ngā kaupapa Māori. Very excited. Obviously, like I said in the welcome, we're very people orientated and we're really excited to have another component to do the mahi out into our community, and we're excited to have such a quality person come into our team. Ei tā Panoho, e maringa nui tēnei ki te kōrero ngātai ki ngā tamariki mo ngā ākina tuatu i te ao Pākehā. I love the fact that I can go in and talk to our kids and stuff like that. You know, it's being a part of their journey into growing up, knowing their Māoritanga. And then also, you know, knowing that we did have our own sports and stuff like that. So, you know, and we did do, you know, stuff like rongo mamau, taiaha, and sort of that, and just letting them know that that we've got ways that we used to do our own physical activities. You know, we don't have to just go down the avenue of what's the norm. Just as mana, kind of stands out right from the get-go. He's a very humble man that is really excited about working with tamariki and rangatahi and has that real sense of community. So that's the emphasis of what we're trying to achieve. Ko te anga wakamua mo tōna mai au, ko te waianga kaupapa Māori ki aki i te iwi whānui ki te ao auora. My aspiration is to be able to implement any sort of sports that's going to help our whānau Māori. You know, a lot of our whānau out there don't have activities in our rohe, and it'll be awesome if we can implement stuff like wakaama, taiaha, rongo mamau, e rā momo mea. Kia au nei he tino mahi pai tērā. Ko ngā wawata o Panoho, kia arahi i ngā wānau Māori uri noa i te maunga, kia wai oranga au, ki roto i te ao auora. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe, Phoenix. Ko REWI Panoho tēnā ku wakataungia ki tana tūranga au e kaiwhakahaere mō Sport Taranaki i ngā rangi ku ipa nei. Koina tēte i o ana tino aro, ana tēte i o ana aro nui, ki ngā kātū tākaro, ki ngā kēmu, i tākaro nai kui mai e koro mai, te wā o rātau mai, i ngā wā o mua, i ngā reanga o mua. Ko tēte i o ngā ua nui o te aro pēra, kei ngā ua o ngā pūkenga, ai e pūkenga wakapakari i te tinana, we anō e pūkenga take ake nei.
Nō runga i te āua o e rā kātu kēmu i whakaritea i tērā wā, me te āngai ki te taiao o tērā wā, ai ku uri te ao, ku uri ngā tākaro e purei ana e tātou i enei wā, hoi anō katika o ki tāna tā REWI Panoho. Ara i te mea ko ta inoi o te ara e taka i mā tātou. Engari, kai reira oki ko ngā ararau o te Māori, hei taka i pēnei i te maitanga pērā i te kiorai, ko te huanui, ko te ako. Kei tua o te whakapakari i te tinana, ko te whakapakari i te inengaro, i ngā taata katoa o te ware tapawā, me te āngai i ngā aro ki ngā tikanga Māori, ki ngā tikanga tātou tewi taketake nei. Hoi anō, koe rā i te ao kinakina i te wānei. I te wānei, e aro atu ana ki te pūrongo tuarua i uake i tēnei wiki. E aro atu ana ki te Kura Kaupapa o Ngāti Ruanui, ki te tumuaki ki a Mama Pirikahu, ara e mō i o wānui te ana, ko Mama Pirikahu. Anei Phoenix Nelly Green, me te pūrongo. I tū te poroporo aki o Mama Pirikahu ki te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. I reira katoa ngā tamariki mokopuna, he tuku ana i o rātou roi mata aro a kia Pirikahu. Moana ma i kua u ia ki runga, ki roto oki i tēnei kura, o tira i tēnei kaupapa. Ka tatu te wairua o Pirikahu ki te mataora o te kura. I te rangi nei, kua taupa i te wairua. Kua taupa a kua tīnana nei, me wawe aku wakarite ngai, ngari ko te wairua kua tau. E ora ana tēnei kura. Koi nā pēr e tau pai ana taku wairua. E kite ana e ora nui tēnei kura. Ki o tātou tamariki mokopuna me ngā raukura. Ngā raukura, ko te tuki i te moimoia kia oki mai ngā raukura. Ki roto i tō rātou ukaipo kia wakatipuora anō o tātou tamariki, ki roto i te o matua. Nā reira, kua ea, kua tau. Koia tō mātou tumuaki mo te wā roa. I reira ea i te wai timatau hei pepe. Ei tā Luke Maraki, pōna pukinga ka kite, ko tōna aro anui ka rongo. She brings a pukinga to our kura that has established the values that we have, the karakia that our tamariki uphold, and the practices that we have are a result of her guidance. I timata ia i tēnei kura, no te wakatau ki ko tōku reo, ko tōku taonga, ko tōku taonga, ko tōku reo. Engari e haranoa i te mea ko te reo anaki. Ana e ai ki te o matua, e rua ngā reo o a tātou tamariki mokopuna, e puta mai ai ki tēnei ao. Ko te reo tuatai, ko te reo o a rātou tūpuna, ana ko te reo tuarua, ko te reo o tauiwi. Mei kore mo Pirikahu, ka ngaro aere te reo Māori ki roto i te kura. He pai ona akoranga katoa i tino kaha ia i taku tau tuatahi ki te whakaoko i te reo Māori ki au. Kua puawai tōku mātauranga me tōku reo Māori ki roto i ngā akomanga o Nenu Mama. Kua tū wera tōna ngā kau ki ngā wakapono o tōna kura au, a te kura mana Māori o Maraenui ki te Tairawhiti. E hikaka ana Pirikahu ki te kōkiri atu ki roto Ngāti i ka rukutai, ki te wānau a Panui. Ko te mai au e tumuaki ki roto i te kura mana Māori o Maraenui. He kura aiwi, nā ko tā rātou tino wakapono e waiwai ana ki te kōti arikirangi ki te ā i ringatu. Heoi, ko whakatau pai au i tira. He te pūranga tira moku, engari he te pūranga ora. Nā reira he kura tautai ki te tauwaru. Whātikau ma whātamariki. E tipu o rāna. Ko ngā mana konui o Pirikahu, kia puawai i ngā moimoia o te kura mana Māori o Maraenui ki te wakatu warekura, ki te wakatupuara i te reo Māori. Phoenix Nelly Green, te reo o Te Uru.
te mihi atu e Phoenix. Ko Mama Pirikahu tēnā kūroa e tūana e tumuaki mo te kura nei, e wakatō ana i te kākano o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, me te o matua uki, e whakapakari i te tū te ungaririki nei. Kuāriki ia ko ngā roimata, ko ngā whakaaro nui, ko ana karanga ki runga i a rātou. Ku kapo ia oki ko rātou roimata, ko rātou upe, o rātou kupu, o rātou whakaaro nui, e wakakākau i aia ki awa raukura, i tana rere atu ki te Tairawhiti, ki reira whakaako ai i te kura hiwanga o te wāna wāpanui. I te wānei te iwi ka tauri atu tātou ki te pūrongo tuatoru o te wānei, e aro atu ana ki te maunga a rua peu, me te kaupapa e kia nei, ko tū manawa rua peu. Anei e ruera rere kura me te pūrongo. E are kua ana e nei tai tamariki i te mea kei te aere rātou ki runga o maunga rua peu, reti reti o ka papa ai. It's been an amazing time, especially with the other kids that, you know, are very, love to play in there and love to go on the mountain, and they're all very friendly. No one's mean to each other. We all just help each other out. Like if anything goes bad, everyone will help each other. So yeah. Oh, this is the first time I've come to the mountain and skied before. This is something that the kids have asked for, our rangatahi have asked for in the past. So when we did our waka trip, I got a bit of feedback from them after that, and they were really keen to try skiing and snowboarding. So we decided to give them this opportunity, bring them up to the Maunga, connect with the Maunga. It would open their minds up to different possibilities, because not all of them have ever seen snow before, even touched it. The closest that they could have gotten to snow might be in their freezer. So I think coming here and giving them that opportunity to experience something different is really good for them. Tū atu i te reti reti o ka papa, kua wai we ako o. So we've been here for 3 days now. On our first day, we decided to take them, just because the weather wasn't very good to come up to the Maunga, we decided to take them to rock climbing in Oakuni. Then we went to the Uru Army Museum, where they learnt a bit about the history of war and about the Māori Wars, the New Zealand Wars, which was really cool for them. Had a couple of them that didn't want to do it. You know, they were scared, but yeah, and it's about pushing them out of their comfort zone, trying new things. Ko te auora me te wakapakari tinana ngā mea nui mō ngā tai tamariki. It's all about getting them active, trying new things, which has been great, and yeah, a lot of them have really enjoyed this and they've really loved it, and I'm pretty sure they'll want to continue doing this sort of sport in the future. Tū atu i te auora me te wakapakari tinana, kua wai wā i rātou ki te wai ononga ki tō rātou maunga a koro ruapeu. It feels like home, like this is a part of me, because I'm from here and that, yeah. Kua tūtaki rātou ki tō rātou koro e mau ana i tana koro wai. Iriwere rerikura te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e REWI, tēnā pūrongo. Mō te kaupapa e kia nei ko tūmanawa rua peu. E kaupapa e wānanga reti tēnei, ma te unga taioi, te unga rangatai, o rungia i te kaupapa nei. E wakamātau atu e wakamātau mai meki. E wakamātau i te unga nei, ko eti i o rātou, ka tōtika ti te ikiake te raumānuka, ko eti i anō ka ua wiriwiri, no runga pē te weriweri o tēnei mai, e mai au ki te nuinga o e nei nā. E koira pēr te mea nui, ko te aro ki o oa me te āta tautoko i a rātou. Ara i te mea ko te pakatutuki i tēnei mai te reti, engari ko te āua o te taka i tēnei ara, me te tiro atu ki ngā oa kai o taa, i runga i te mea e ara tēnei te mai takitai, engari e mai takitini, e mai ngātai. Nā i te wānei, ki aro ake tātou ki te pūrongo tua wā o te wiki nei, ko ia nei ko te wā aro nui atu ki te tau o tātou te iwi Māori. Ki ngā wā i katoa uri noa i te motu nei, tai rā noa ki te awa o Whanganui. Anei a Whanganui e aro nui ana ki a puanga. Ka uki ki a koe e eru.
Kua wakarauika mai, kua wakapiri mai ēnei uri o te awa tupua ki ngā taataa o te awa ki Pūtiki Waranui. Ki te tuku i ngā ruruku, kia pōwiritia mai te tau ou. Mo te nuinga o te motu, ko matariki ngā oetu o te tau ou. Engari, mō ngai tātou ki roto wanganui nei, ko puanga kē te oetu. Hoki aku mahara i te tau ruamano. Ia au i roto i a Ngāti Raukawa, ara ki te Wānanga Raukawa. E ka ana matau i te wakatū, te mea mo matariki. Oe anō, e te i o matau kia hoki anō ki ngā puka tāwito. I reira ko ngā kōrero, ngā karakia, e tu ia paitia e ngā mātua matatau te kawi atu. Engari kare matau i te kiti atu, ko puanga tērā. Ea tērā. Engari anō, i te rangahau o te hunga o matariki ka kiti atu, he kōrero tō te tai au āuru, te puku o te ika, ki ngā kōrero rā o matariki. E harai te whakataitai kaiwhanga nui a matariki a raua ko puanga. Ana, ko te rangi tonu tērā. Kia pai ai te koke wakamua, kua iua ngā ara me ngā taumaatanga, kia hine mahuika, kia rere atu ngā mō tea e wakararu ana i te tangata. Tukuna atu te rau, tukuna atu tō hara, tukuna atu tō toimaa, tukuna atu i o he o te tau kiburi. Horoia, taita i tō whare, e tauhau ki te harama. Ko te mea nui, kua wakapiri mai, kua wakatata mai ngā uri o Wanganui awa, ki te tūkotai wakanui ai i a puanga. Pirita i te tuatahi, kia wakamomo i o atu ki tātou, e aha ngā riti ngā kaimui ata, e aha ngā whainga, e aha te matū o te tū o te tangata i ki te taata o te awa. Ara ko tātou ngā pūhā ririki i tupu mai ki te tā o te awa. Koia te wakamahaki i a tātou. Wakamahaki i a tātou ki te mana o te awa. Ko te karakia, ngā karakia tuatahi, ki te awa. Ana, koia tērā, ko kauaka tātou e kōrero mo te awa, kōrero ki te awa. Mātai tia te rangi, ko puanga te kairuri o te tauito, ko matariki te kaihuaki o te tau ou. Iruere rerikura te reo o Te Uru. Kai te mi i atu e REWI tēnā pūrongo mō puanga ki Wanganui i tēnei tau. Ko iara ko ngā kōrero ku ua ake mō te tangi i o tātou mate, te tuku i o tātou mate. Te tuku hoki i o tātou mamai, te tuku i o tātou wanga, katoa e rā kātū ara me ki, e rā pēitanga, e rā taumaatanga, ka tukuna atu ki matariki māna no e kawe ake. E kōrero anō mo te whakaowi a tātou anō, te whakarite i a tātou anō mo te tau au. Te whai whakaaro ki ngā moemoia, ki ngā wawata, ka mutu te āua o te ara e taka i mā tātou, e tutuki ai e rā wawata, e rā moemoia, ka mutu e tutuki ai te kōrero ki wetu rangitia. Ko iara ko puanga ki Wanganui te taunei. I tēnei wā, ke te aro atu ki te reo Māori, ki te āua o te whakaako i te reo ki te unga kaiako, e pai ai te whakaako o te reo Māori ki te unga ririki. Ki uri te aro i tēnei wā ki te pūrongo tuarima ku ua ake i te wiki nei. Ara mō tere ka maurua, e āngai pūana te aro ki te reo Māori, e whakaakona atu ana ki te unga kaiako, e pai ai te rere o te rāreo ki te unga ririki, ki te unga tauira. Anei Regan Paranihi, me taua pūrongo. E tupu ana te ora o te reo tangata whenua, ki roto i ēnei puanani o te reo Māori. He kaupapa tēnei e tawharautia ana ngā pū ke ngā reo o tupu ora, kia tipu te toi o te reo rangatira. I ko paua te kaupapa o te reka maurua e whātau ki muri, hei ara whakawhanake i te reo ki ngā kura aunoa me ngā hapori anō hoki. I pēnā te whakatō o te hirahira o te ahurea Pākehā, ki roto ki a tātou te Māori. Nō reira, e kite ke ana tātou
i te whaihua o tēnei rautaki. Anō reira, ki te pēnā anō tātou ki roto ki ngā ngākau o ngā tamariki, e kore ngā tamariki e mōhi o te kino rānei, te pai rānei, hoi anō tā rātou ka mōhi o ko tōna hirahira anō reira. Ai, kia nei he rautaki pai rau atu tēnei. Hei aho kua whaka awe nuitia i enei tauira. Tino pai rau atu tēnei haerenga i roto i tēnei kaupapa. So it's been full on and challenging, but I've been really enjoying it. Me te aha ko te nuinga o enei tauira, kua angi tū ki taumata ke atu. Etahi o ngā tauira i kuhu taumata tuatahi mai, a koe ke ki te taumata tuarima, e pakari haere ana. He wāhi tonu kei reire, he pito mata tonu hei tupu, i a rātou pukenga, i tō rātou reo, engari, e kite ana ngā hua e puta mai ana i tēnā me tēnā. Ko te whaia te reka maurua kia tangata whenua anō te reo Māori ki roto i ngā hapori katoa. Ko te horapatanga o te reo Māori, me ngā tikanga Māori. Huri noa i te motu, kia noho Māori ai, tēnei reo, me enei tikanga. Ki ngā hapori puta noa i te motu, ahakoa kōai awai, no whea awai, ka tai mai ana te tangata ki Aotearoa, ka mōhi o te tangata, no te Māori tēnei whenua, no te Māori tēnei reo, no te Māori tēnei ahurea. He wā hoki tēnei kia whakanui i ngā ihu one o te kaupapa. I've got a lot of new strategies for making sure I'm retaining all my new learning. So every pukenga that I've been with has given me something new to work on, and I'm privileged, I guess, to be able to use it in my school setting as well. So ki te whakatongia tērā kaupapa, ki roto ki ngā ngāko o ngā kaiako, me ngā mātua o ngā hapori a kura, ka tupu anō tērā kākano ki roto i ngā ngāko o ngā tamariki. Ka mutu te motu whānui a tō nawa. Koenei ngā ihu puta o te rangapū tuatahi o te tau. Ka mutu e anga ana te titiro ki te rangapū e māhuta ake ana ki te pai a te paunga o tēnei marama. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe Regan i tēnā pūrongo mō te reka maurua. Koera ko te i tino kaupapa e kaupapa a ua wānui ku ora pai te motu wānui nei. Ko te au o te reo i raro i te tā uu o te mātauranga. E kaupapa waka pakari, e kaupapa waka ngungu i te unga kaiako ki ngā pūkenga reo Māori. Era i te mea katoa ngā kaiako nei, e kaiako reo Māori, tērā e te i e kaiako pāngarau, e kaiako pūtai o peange, e kaiako ingari i oki. Ko te mea nui me wai wā i te reo Māori ki ngā akoranga katoa, ki ngā akomanga katoa, ka mutu ki tuaonga kēti o te kura, koira tēti i o ngā pai tawiti o te kaupapa nei. Me te kite atu i nei kaiako, e whai ana i tērā pai tawiti, me ngā pai tatara e te i ka tīmata mai i te taumata tuatai, kuweke ki taumata ke atu, rua toru, tainua ki te rima peange, kei te kite atu i ngā ua o tēnei kaupapa nui. Engari rāpia kei te reo e rere mai ana i ngā māngai o te ungaririki a te tino to'u. A tōna wā ka kitea, hoi anō, e kitea ana i tēnei wā tonu. Nā i te wānei e te iwi, e pūrongo tua ono o te wiki nei. E aro atu ana ki te ao tō rangapū, ki te pāti Māori nei, me tā rātou parore aere i te taki wānei. Anei a Phoenix Manly Green, me te pūrongo. I toro atu te karanga o te pāti Māori ki te wānui o te tai au a uru. Kia wakakota i kia kōrero ngātai mo te anga wakamua o te ara kōrero o te pāti Māori. E tipu e rea mo ngā rā o tōao, ara ina tohi wie. Te kaupapa matu te haere te kite a waiwai, te rongo a ringa, ki tēnei rohe a te tai hauauru. Te noha hei tai tuara mo taku tūhene a Deb, i roto i tōnake kāinga, i roto i tōnake rohe, me te whāwha atu ki ngā whātorohanga katoa o tēnei moka. Wish I could find another way to say humbled, but that is it. I mean, you know,
This is who it's all about, and they're the ones that have come out in the cold and continue to tautoko us. O te āhuaranui o Ngāti Wapeka, kia kōkiri tonu te kotaitanga o te Pāti Māori. Tēnei tau, koe hoki taku whakakitenga, koe hoki taku poropititanga i tēnei rā. Ka riro i ae tēnei tūru. Nā runga i te whakakitenga o te iwi ko tai mai nei tēnei po. Heka, ka mautu e te kite atu i te hunga nei ko tai mai nei tēnei rā. I runga i te aroha, ha ko te mātaota, te kone katoa ngā pakeke, te kone katoa ngā rangatahi, te kone katoa ngā mogopuna, e whakarongo ana, e rongorongo nei i te aroha, i te wairua tēnei kaupapa Māori, e kawe nei, e hoi nei e tātou i ruto i te ngā mahi tōranga pū, i tēnei tau, te taupōti nei, e haere ake nei, ko te iwi Māori e ngunguruna. E umere atu ana a Waititi ki te māanatanga o te tai au auru, ki tāna tua ine, a Ngāti Wapeka. My dreams, especially after what we've seen when we've been going around the motu, is that we continue to grow the movement. We continue to push back about the narrative that we're not good enough, we are separatists, we are holding the growth of the country back, and actually we continue to show we are the solution waiting to happen. Ko ngā kupu o aki o te Pāti Māori, kia ka ui atu a wānau nei ki te pōti, kia waka mō io atu i te mataora o te iwi Māori. Me hoki ki wa tātou kāinga, kororati o tātou tamariki mokopuna ngā mea te kaumāwaru, atu i te kaumāwaru, me pōti, me haere ki te rehita ki runga i te rārangi Māori, tuatahi, me pōti. Whakaritea koutou i tēnei wā toru. Tiki nā ke rua te kau o koutou whanaunga. Te rapea mahi he papakiu ki tō kāinga, he hakari ki tō kāinga, te rā o te pōti, haere ki te pōti. I get it, and I get that we are grown to think that others should be making the decisions for us. My tono to them is to reach in and show the world that you matter and your views, what you see, what you need represented matters. Ko ngā wawata o Ngāti Wapeka, kia utonu mai te iwi Māori ki te pōtitanga, kia wakawanake i ngā mātāpono tūturu o Aotearoa. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Ko te Pāti Māori e ngunguru nei, tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mō te Pāti Māori nei, e orapa aere ana i te takiwā nei, pērā i tā rātou, i koe aere, parore aere, orapa aere i tēnei takiwā, kei te pērā o ki te aere o tā rātou kaupapa. Me o rātou aro mō te wānamata mō ngā tau kei te eke mai nei, ko te mea nui, kāta i ko te reita. Ka rua ko te reita i te wāanga Māori, ka toru ko te pōti. Koirā te mea nui e whai mana ai te reo o te tangata i te ao tō rangapu, i te ware miere i te kāwanatanga tāku e kōrero nei. Nō reira, e kaupapa aki o tātou wānau, e whai wā i ai o tātou whakaaro ki tērā ao tō rangapu. Ko te mea nui me pōti, kei reira te mana o te kupu o te whakaaro, o te ki a te tangata i roto i enei wakaritenga tō rangapu. He te iwi, koira katoa ngā pūrongo e ono o te wiki nei. E mi i kaua tūmana ki o tātou paurewirirangi Māori, ki te kōremako o Taranaki, ki te rewirirangi o Wanganui, ara Ao FM, ki te rewirirangi o Rangitāne, ki a Kia Ora FM. I tere pai ai tēnei waka nā te tautoko o te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i atuana ki koutou i tēnei wiki. Tēnā koutou i te iwi, no ora mai.